no iria ikoretwo gatagati ka gavana wa Kiambu Kimani Wamatangi na ambunge kuma kaunti iyo oro hamwe na seneta no irathie na mbere na gwakiriria thutha wa njukaniriro iria yambiriirie ĩgiĩ thoko 22 iria ciahingũrirwo ni ambunge mari hamwe ona gukorwo ciarugũrĩtio ni gavana Wamatangi. Matongoretio ni mutongoria wa aria aingĩ mbunge-inĩ Kimani wa Icũng'wa na seneta Karungo wa Thang'wa. Ambunge aya ni makuruhanĩtie gavana Wamatangi na ungumania na kuingĩrĩra wĩra wa thirikari nene na kula pesa ya Kiambu, anakula yeye mwenyewe na watu wengine wameandika hapa wanaita liaison officers. Hao liaison officers kila siku wanalipa shilingi 1,500. Akasema atakuwa na People's Bank. Hawa wananchi wa hapa kwetu Tembere hakuna dhururu wanapata kutoka kwa People's Bank. Na turagishoga muhera rutugukorwo tugicokera hari tabarira iyo kuria aikari a Kianjuri aria maikaraga mwena wa mbere riu ni macokerie ngatho thirikari ya county ni undu wa kumaririkana na kumakiria